Nshuti bakunze ijwi rya Amerika turabasuhuje. Reka mukurikire amakuru y'ijwi rya Amerika mukunda muri benshi. Murumva radiyo ijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Ni Eugenia Mukankusi basuhuza. Ikaze mwese kuri radiyo yanyu mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Ubuyobozi bw'umujyi wa Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwategetse ko kuva saa 3 z'ijoro kugeza saa 11 za mu gitondo abaturage bagomba kuba bari mu ngo zabo kubera ikibazo cy'umutekano. Twe tubona bifite ingaruka zini cyane ku bukungu bw'abaturage mu gihe imirimo igomba guhagarara ayo masaha. Uwo ni Felix Serugayi, ni umushakashatsi ku kibazo cy'umutekano akorera mu mujyi wa Uvira. Muri Kongo kandi kuri uyu wa mbere inzego z'ubutegetsi zatangiye kuburanisha abasirikare 75 bashinjwa ibyaha by'urugomo no guta urugamba mu mirwano igisirikare cy'iki gihugu gihanganyemo n'inyeshyamba za M23 mu ntara ya Kivu y'Epfo. Abategetsi ba Libya bavumbuye imva rusange irimo imirambo 28 y'abimukira bo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Naho umuryango w'abibumbye uratangaza ko bashoboye gukumira ikibazo cy'inzara mu gihe amakamyo yikoreye ibiribwa agera ku 12,600 yashoboye kwinjira mu ntara ya Gaza kuva Gahenge kaboneka. Ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya mugume hafi. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umukozi w'umuryango w'abibumbye yatangaje ko bashoboye gukumira ikibazo cy'inzara mu gihe amakamyo yikoreye ibiribwa agera ku 12,600 yashoboye kwinjira mu ntara ya Gaza kuva Gahenge kaboneka. Gusa yavuze ko karamutse katongerewe iminsi akaga k'inzara gashobora kuba. Geoffrey Mutagoma harakomeza inkuru. Umukozi w'umuryango w'abibumbye yatangaje ko bashoboye gukumira ikibazo cy'inzara mu gihe amakamyo yikoreye ibiribwa agera ku 12,600 yashoboye kwinjira mu ntara ya Gaza kuva Gahenge kaboneka. Gusa yavuze ko karamutse katongerewe iminsi akaga k'inzara gashobora kuvuka. Nyuma y'uruzinduko rw'iminsi 2 mu ntara ya Gaza, Tom Fletcher kuri ibikorwa byo gutanga imfashanyo muri ONU yabwiye ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press ko agahenge nikaramuka gakomwe mu nkokora hashobora guhita havuka ikibazo cy'inzara. Ubwo yari yerekeje muri Louisiana kureba umukino wa Super Bowl, Perezida Donald Trump wa Amerika yabwiye abanyamakuru ko amaze kurambirwa kwihangana nyuma yo kubona bafashwe bunyago n'umutwe wa Hamas barahorose kubera kwicwa n'inzara. Yongeye gusubiramo ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izigarurira intara ya Gaza abanyepalestina bakimurwa. Perezida Trump yavuze ko yiyemeje kugura intara ya Gaza no kuyigira iya Amerika, naho kubyerekeye kuyisana akaba ashobora kuyiha ibindi bihugu mu burasirazuba bwo hagati bukagira bimwe bwubaka. Amasezerano y'amahoro yabaye nk'akomwa mu nkokora mu cyumweru gishize ubwo Perezida Trump ahagaze iruhande rwa Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yatangazaga ko ashaka kwigarurira intara ya Gaza nyuma y'intambara iriho muri iki gihe. Ni igitekerezo Netanyahu yashimagije ariko kinengwa cyane n'umutwe wa Hamas, ibihugu by'Abarabu ndetse n'inshuti za Amerika. Geoffrey Mutagoma yarabikomojeho. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwa siporo, ikipe ya Philadelphia Eagles yatsinze iya Kansas City Chiefs mu mukino w'igikombe cya Super Bowl muri football y'abanyamerika. Yayitsinze n'amanota 40-22. Etienne Karekezi araduha ibindi kuri iyi nkuru. Umukino wabereye muri stade yitwa Superdome iri mu mujyi wa New Orleans muri Leta ya Louisiana. Ikipe ya Kansas City Chiefs yari isanganywe igikombe yinjiye mu mukino ifite icyizere cyo gutsindira igikombe cya gatatu yikurikiranya. Ikipe ya Philadelphia Eagles ntabwo igeze iha ya Kansas Chiefs uburyo bwo kubona amanota kugera mu gice cya gatatu cy'umukino. Icyo gihe ikipe ya Philadelphia Eagles yari ifite amanota 38. Umukinnyi w'ikipe ya Philadelphia Eagles witwa Jalen Hurts ari nawe kapiteni wayo niwe wahawe igihembo cy'umukinnyi witwaye neza kurusha abandi MVP. Uyu mukino wa Super Bowl wari uteganijwe kurebwa n'abantu bagera kuri miliyoni 120 kuri televiziyo. Ikindi kandi amasegonda 30 yo kwamamaza muri uwo mukino yishyurwaga miliyoni 8 z'amadolari y'Amerika. Mbere y'uko uyu mukino utangira hari habaye umuhango wo guha icyubahiro abantu bishwe n'abakomerekejwe n'igitero cy'iterabwoba cyabaye ku munsi w'ubunane muri uwo mujyi wa New Orleans. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nawe yari yitabiriye uwo mukino. Ni ubwa mbere kandi umukuru w'igihugu ukiri ku butegetsi
awitabiriye mu mateka. Abategetsi ba Libya bavumbuye imva rusange irimo imirambo 28 y'abimukira bo munsi y'ubutayu bwa Sahara mu ntara ya Kufra mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu. Abapfuye basanzwe hafi y'ahantu bivugwa ko bari bafungiye kandi bakorerwa iyicarubozo. Ibiro by'umushinjacyaha mukuru bivuga ko iyi mva rusange yabonetse nyuma y'umukwabo wakozwe ku icuruzwa ry'abantu, aho abayobozi babohoje abimukira 76 bo munsi y'ubutayu bwa Sahara bari bafunze kandi bakorerwa iyicarubozo. Amakuru avuga ko iki gikorwa cyabaye mu mpera z'icyumweru gishize. Ibiro by'umushinjacyaha mukuru bivuga ko uyu mukwabo wari wibasiye agatsiko, aho abakagize bambuye abimukira batemewe n'amategeko ukwishyura ukizana kwabo kandi bakabakorera ibikorwa by'abunyamaswa bikojeje isoni kandi bitesha agaciro ikiremwa muntu. Byongeyeho ko iyo mibiri yashyinguwe hafi y'aho bari bafungiye kandi ko abantu 3 batawe muri yombi, umwe w'umunyalibiya n'abanyamahanga 2. Radiyo Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Ku yandi makuru avugwa hirya no hino ku isi, abazungu b'Abanyafurika y'Epfo banze ibyo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yari yabasabye guhungira muri Amerika, akarengane yavuze ko babamwo. Frederic Nkundikije abahiye inkuru. Iyo nyishu itumye abategetsi bo muri Amerika babona ko ikibazo cyo kwimura abazungu b'Abanyafurika y'Epfo kitihuta nk'uko bari bavyibajije, kubera n'amashirahamwe avugira abazungu abona ko ikibazo c'abirabure bagize umurwi munini muri Afrika y'Epfo boba bacinyiza abazungu gikwiye gutorerwa inyishu mu gihugu. Ku munsi wa gatanu w'indwi iheze, Perezida Trump yateye igikumu ku ngingo y'umukuru w'igihugu ihagarika imfashanyo yahora ihabwa igihugu ca Afrika y'Epfo kubera ingingo yafashwe na perezida wacu Cyril Ramaphosa isubiramwo ukuntu amatongo yatanzwe mu buryo budakwiye kuri ca gihe c'intwaro y'abazungu. Ingingo Perezida Trump yateye ko igikumu iha uburenganzira abazungu b'Abanyafrika y'Epfo barenganywa kubera urukoba rwabo bwo guhungira muri Amerika bakakirwa yompi. Abazungu b'Abanyafrika y'Epfo bazwi nka Afrikaners bimukiyeyo bava mu gihugu c'Ubuholande no mu Faransa nibo bafise amatongo menshi muri Afrika y'Epfo. Aho yumviye ico ciyumviro c'abatetsi bo muri Amerika, umwe muri bo Neville Van der Merwe afise imyaka 78 aba hafi gisagara ca Cape Town yagize ati, udafise ingorane ngaha ni kuki okwifuza kuja ahandi. Ingingo ijanye n'itangwa ry'amatongo perezida wa Afrika y'Epfo agiye gusubiramwo n'ingingo avuga ko zarenganije abirabure, aho usanga ibice 3/4 vy'amatongo yose yabigenga ari mu minwe y'abazungu bari kurushi muri ico gihugu. Dukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Kubera intambara z'inyeshyamba za M23 zirimo kubera mu ntara ya Kivu y'Epfo, ubuyobozi bw'umujyi wa Uvira bwashyizeho ingamba zikomeye zo gushimangira umutekano. Zimwe muri izo harimo kubuza ibinyabiziga kwinjira no gusohoka mu mujyi wa Uvira saa 12 bihangayikishije abaturage. Ni inkuru umunyamakuru Vedaste Ngabo uri Uvira abagezaho. Bamwe mu bafite ibinyabiziga birimo za moto ndetse n'imodokari bakorera hanze y'umujyi wa Uvira bavuye muri za Fizi no mu bice bitandukanye by'ikibaya cya Rusizi ndetse na za Bukavu basangiye ingingo itazaborohera kuko batinda mu muhanda kubera imyinshi yangiritse, bityo bigatuma bagera muri Uvira nijoro. Alexis Roger Buhendwa ni umuyobozi w'abamotari bakorera muri Uvira Misisi. Twamusanze kuri moto kuri Mulongwe ahetse abagenzi babiri yarajanye Misisi. Avuga yuko ingingo ya meri ya Uvira izabangamira imiryango yabo. Batugiriye nabi kuko ntidushobora kubishobora kuvuga ngo saa moya badufungiye hariya Kivovo cyangwa Kala. Hari igihe uzana n'abana ukarara hariya Kala saa moya, biragoye. Mbere twagendaga tukageza saa 2 n'igice z'ijoro. Abafite ibinyabiziga kandi bavuga yuko batizeye umutekano waho iyo saa 12 z'umugoroba yashizweho kubabuza kwinjira mu mujyi wa Uvira ishobora kubasanga kuko kuri za barriere ziri za Kivovo na Kala nta mazu y'amacumbi cyangwa y'uburiro abayo. Narigeze kuva Uvira shingana isange ngezano itara baratugarana baranka ko turengana. Icyo gihe vraiment twaragize ibibazo ko uburi umuntu uvuye kure swate mvuye nkino Ifizi none kana mvuga ati ngiye isange niyo ndara
cengarukira mu nzira rero nkaca nza kurara ahantu ntari ntazi byangoye nabi cyane biba bibabereye umuntu ni ingorane cyane bisaba ko umutekano nimba umuntu yapanze kugenda ahantu urugendo akarumara kabo rero uciye ufatirwa mu nzira ngo subira inyuma cyabirara ngaha muka ibintu cyabigorana cyane curara nabi umenye ngo uraye mu nivini agiye gukora wambugwa n'icyuma cyawe wategekanye kukiraza so kiraza curara mu gahinga. Komite ishinzwe umutekano wa Uvira yemeje kandi ko isaha yo gutahiraho buri munsi aho buri saa 3 z'ijoro kugeza saa 11 za mu gitondo abaturage bazaba bari mu ngo zabo. Bamwe mu bacuruzi bafite utubare ndetse n'abacuruzi bato nabo bemeza yuko gufunga imirimo kare bibinjiza mu gihombo n'ubwo iyi ngingo igamije kuzana umutekano muri uyu mujyi wa Uvira uri mu birometero birenga 120 n'umujyi wa Bukavu. Kitu Brigitte acuruza imboga mu isoko rya Zayigwa riri Mulongwe. Leta turayisaba twebwe nk'abaturage batugirire imbabazi vorema turabona ibintu bigoye imbere twari tumeze neza masaa 3 masaa 4 muri mu isoko mukadandaza n'amahoro ariko ubungubu bani bwinshi abantu barimo baragenda benshi bava muri Kongo bagenda mu Burundi n'abenshi barimo baragenda muri Tanzania. Mu itangazo ryashizwe umukono n'umuyobozi w'umujyi wa Uvira Kiza Muhato ryerekana yuko izi ngamba zashizweho kugira ngo zifashe mu rwego rwo kugabanya ingaruka zishobora guterwa n'umutekano muke muri ibi bihe murasirazuba bwa Kongo hari intambara. Ubuyobozi bw'umujyi wa Uvira bufashe ingingo mu gihe hari impunzi nyinshi ziwurimo zivuye i Goma ni Bukavu. Hari bamwe bari gukomeza berekeza mu Burundi abandi bakerekeza Kalemi. Gusa nubwo meri ya Uvira yafashe ingingo hari bamwe mu baturage bavuga yuko izi ngamba zo kubabuza gutembera no gufunga imirimo nijoro itari kwiriye kuko no mu mujyi wa Bukavu imirimo yose ikomeje gukorwa nijoro. Felix Serugayi ni umushakashatsi ku bibazo by'umutekano akorera mu mujyi wa Uvira. Tubona ari imyanzuro yihuse cyane mu gihe bavuga ko igiteje umutekano mukeya ari M23 rero ikaba ikiri kure ni Bukavu kandi Bukavu niho hakuru iyo myanzuro rero ntaco barabivugaho ubuzima ni bisanzwe Bukavu nanone urebye Nyangezi ukareba Kamanyura nanone ubuzima buracakomeje kuba rero ari imijyi myinshi cyane nka Ruvungi na Sange aho hose ni amahoro ariko ugasanga ibuvira umujyi wa Uvira niho bihutiye gufata umwanzuro ukakaye twe tubona bifite ingaruka zini cyane ku bukungu bw'abaturage mu gihe imirimo igomba guhagarara ayo masaha. Kuri kino cyumweru Guverineri w'intara Kivu y'Epfo Jean-Jacques Purusi yakoze urugendo azenguruka amakomine 3 y'umujyi wa Bukavu mu rwego rwo kwizeza abaturage bayo uko umutekano wabo wifashe kugira ngo bakomeze imirimo yabo nta bwoba. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Vedaste Ngabo urakoze. Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa mbere inzego z'ubutegetsi zatangiye kuburanisha abasirikare 75 bashinjwa ibyaha by'urugomo no guta urugamba mu mirwano igisirikare cy'iki gihugu gihanganyemo n'inyeshyamba za M23 mu ntara ya Kivu y'Epfo. Temistokere Mutizima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru. Ibiro by'umushinjacyaha kuri iki cyumweru byatangaje ko aba basirikare bakurikiranweho ibyaha byo gukorera urugomo abasivili rurimo kubica no kubasahura. Umuryango w'abibumbye wavuze ko mu mpera z'ukwezi kwa mbere ubwo M23 yagendaga yigarurira ahantu hanini ibyayiganishije ku gufata umujyi wa Goma habaye ibikorwa byinshi byo kurenga ku mategeko birimo kwica abakekwaho ibyaha bataburanishijwe, gusambanya abagore ku gahato no kubagira abacakara b'imibonano mpuzabitsina. Ibiro bya Loni bishinzwe uburenganzira bwa muntu bivuga ko abarwanyi ba M23 abasirikare ba Kongo n'inyeshyamba zishyigikiye guverinoma bose bagize uruhare muri aya mabi. Kongo nta kiratangaza kuri aya mabi avugwa ku ngabo zayo, ahubwo yasabye Loni gukora amaperereza ku byaha ishinja inyeshyamba za M23 n'u Rwanda. U Rwanda ruhakana gufasha izi nyeshyamba rwahakanye uruhare urwo ari rwo rwose muri ibyo byaha. Umutwe wa M23 wo ntiwagize icyo usubiza ku busabe bw'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters dukesha iyi nkuru bwo kugira icyo uvuze kuri ibi birego. Nubwo izi nyeshyamba ziganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi zari zatangaje agahenge zaje gukomeza imirwano zisatira umurwa mukuru wa Kivu y'Epfo Bukavu. Mu cyumweru gishize uyu mutwe wa M23 wigaruriye umujyi mutoya wa Nyabibwe uri ku birometero 70 mu majyaruguru ya Bukavu. Abasirikare 75 barimo kuburanishwa batawe muri yombi bahunze urugamba nyuma y'ifatwa rya Nyabibwe. Ibiro by'umushinjacyaha wa gisirikare byabwiye Reuters ko bashinjwa ubwicanyi, gusambanya ku ngufu, ubusahuzi no kwigomeka. Ibi biro byavuze ko hari n'abandi batawe muri yombi mu bice bisatira amajyepfo ku birego nk'ibyo nabo baza kugezwa mu bucamanza.
umwe mu isoko za sosiyete sivili ya Kavumu, umujyi mutoya uri mu birometero 35 mu majyaruguru ya Bukavu, yavuze ko ku mugoroba wo kuwa gatanu abasirikare bahunze urugamba bishe abantu 10 barimo 7 basanze mu kabari. Undi muyobozi wa sosiyete sivili witwa Leonidas Tabaro yabwiye Reuters ko ubusahuzi bukorwa n'abasirikare bahunze umwanzi bukihagaragarana n'ubu. Nestor Mavudisa, umuvugizi w'intara ya Kivu y'Epfo, avuga ko abo basirikare b'imyitwarire mibi bazahanwa, agasaba abaturage gutuza. Bisa nkaho nta mirwano ikomeye yabaye mu mpera z'iki cyumweru gishize, gusa habaye gukozanyaho hagati y'ingabo za leta na M23 muri pariki ya Kauzi Biega iherereye mu birometero bisaga 30 uvuye Bukavu. Guverinoma ya Kongo ivuga ko izi nyeshyamba ari igikoresho cy'u Rwanda, ibyo u Rwanda na M23 bahakana. Mu kugerageza guhosha iyi ntambara, abakuru b'ibihugu byo mu muryango uhuza amajyepfo ya Afurika SADC ndetse n'abihugu bihuriye mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC kuwa gatandatu ushize bahuriye mu nama i Dar es Salaam muri Tanzania. Aba bahamagariye impande zihanganye kuyoboka iyi biganiro. Ibiganiro bya radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika birakomeje. Amasezerano agenewe korohereza urujya n'uruza rw'ibicuruzwa ku mugabane wa Afurika yashyizweho umukono tariki 21 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2018 i Kigali mu Rwanda, ariko yashyizwe mu bikorwa tariki 30 ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2019. Ayo masezerano yaragamije gukomeza ubucuruzi ku mugabane wa Afurika mu gushyiraho isoko rusange ry'abantu bagera kuri 1,300,000 kuri uyu mugabane. Nyamara abasesengura ibintu bavuga ko nubwo hari akarusho ayo masezerano amaze kwerekana, inzira iracyari ndende kubera imbogamizi zitari nke zikomeje kwigaragaza. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Pierre Claver Nsengiyumva, impuguke muri politiki, akaba anakurikiranira hafi ibyerekeye ubucuruzi n'iterambere ry'uyu mugabane wa Afurika. Ari Bujumbura mu Burundi. Aravuga ibyahindutse kuva amasezerano agamije korohereza ubucuruzi ku mugabane wa Afurika ashyizwe mu bikorwa. Banje bwabera mbere kuvuga ko aya masezerano ari amasezerano meza cyane yo gufasha ko ibihugu muri rusangi bigiranira imigenderanire mu by'ubutunzi, hanyuma bakumvikana kuri bimwe bokorera ko. Ariko nashaka nani kubabwira yuko aya masezerano muri yaje yogera yandi yarahasanzwe. Hariho muri Afurika murabyibuka bavuga Nepal igihe kimwe byarakozwe cyane, hari igihugu mbere kibanyi bagize uruhara rukomeye hamwe na Senegal muri Afurika y'Uburengerazuba na Afurika y'Epfo. Mugabo icyo nobabwira nuko ayo masezerano yose mu bisanzwe hari ibintu ashira imbere mu byerekeye imigenderanire, ni kuvuga kumvikana ingene bimwe mu bidandazwa bikorerwa cyangwa bihingurirwa muri Afurika byoshobora gushika ku isoko ry'ibindi bihugu ata ntambamizi zirezire zigiyeho. Ndababwira ko hariho n'ayandi masezerano mbere tuje muri aka karere kacu hasi muri EAC ibijanye n'isoko rusange nk'akarorero. Hariho byinshi ubu bakuyeho nk'amatagisi, bivuga yuko nk'ubu ushobora kurihira kimwe hariya aho byaciye mu kivuko cy'i Dar es Salaam basubira kandi kubirihira bigeze mu Burundi. Aho no mu bindi bihugu byose n'icyo kimwe hariho amasezerano ameze gushika ubu. Rero novuga ko ayo masezerano yandi aya tuko turavuga ubu yoyo mbere ku mugabane wose wa Afurika yaje cyo kimwe nka kujya i Buraya cyangwa muri Amerika, tubona hari amashirahamwe n'ayandi masezerano amwe ahuza mbere ku rwego rwa kontina zose aba Amerika cyangwa Uburaya. Rero na Afurika yari intambwe nziza. Abitegereza ibintu baravuga ko naho hari akarusho gato kamaze kuboneka ku bijanye no guhererekanya ibidandazwa hagati y'ibihugu bigize ako karere. Iryo soko rusange muri Afurika, ibidandazwa bihererekanywa muri ako karere bidashemeye, bikiri ku rugero ruri hasi cyane. Nikiye gituma ivyo biba? No kubera igisata c'amahinguriro kitoba kiratera imbere cyane muri Afurika, nubwo busumbane mwariko muravuga hagati y'ibihugu ku bijanye n'igihagararo n'iterambere mu butunzi. Ego murakoze. Ubwo busumbasumbane cyane uva ku bintu bifise imvo muri kahise. Ni ukuvuga ko haciye imyaka ari mike Afurika yikukiye, mugabo hariho ibintu bitakurikiye iterambere, nicyo kimwe nko guteza imbere nk'ibisata by'amahinguriro. Murabona yuko n'ibihugu bitunze cyane muri Afurika bikoresha amafaranga menshi cyane
kurangurira ibintu hanze, ariko byari n'ibintu bashobora kuba muri iyi myaka 60 iheze imipaka zitanguye bari gushobora kuba bakora. Ariko rero tugamutse naho nyene ku bijanye n'ibihugu n'imigenderanire yavyo haracariho agahaze, kuko nta kunywana bukwiye uriho mu hagati y'ibihugu, turetse ko harimwo n'ibindi usanga birimwo n'intambara kandi ari ibibanyi, usanga nk'aho umuntu yari afise ikintu ubundi yari akeneye yomuranguriye ko, kubera baba bashobora gusanga bafise ibyo bapfa, usanga aca kironderera ahandi kure aho kugitora hafi. Hariho n'ibindi byinshi bavuga by'intambamyi ushobora gusanga rero n'ingene uko karusho kari kongerekana yaba n'ibyo bintu abantu baranguranwe nayo tugitangura bakora bashobora kubiranguza ahandi cyangwa bakabidandaza ahandi ku giciro kitabavuna, kuko abandi bakakigura ku giciro cyiza, kuko hoba hariho n'ibingene biba byorohejwe kugira bishike iyo bigiye kudandaza. Urumva nimba umuntu yokora ibintu akaba acukura n'ikintu ino akaba ajya kukidandariza ahantu kure, akagira za gari ya moshi cyangwa akagira uburyo amabarabara meza ashobora gushikana ibyo bintu hakiri kare bitamuvunye ku giciro cyo kubitwarayo, aho rero ni ukuvuga ko ashitse atangwa guharura ibyo byose akaraba ati mbega icyo gihugu kije kushorera kirasa kumpa ku giciro nshaka bitarinze nko guhazana cyane. Urumva ni ukuvuga ko hariho ibintu rero mugomba kuza ko byategerezwa kuba ni ugutegura neza amahinguriro, agategura amayira bicamwo. Murabona ko hariho ku yindi migabane ibihugu bikora, kandi ibyo byashize imitahe minini cyane mu byerekeye gutegura amayira ibintu bizocamwo, nk'Ubushinwa murabona ibyo bukora, murabona Ubuyapani ibyo bukora, ingene bugerageza cyane no gutera imbere bakaja gukorera n'ibintu byabo mu bihugu bikeneye. mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika iravugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Israeli iritegura ko abanyepalestina benshi bava mu ntara ya Gaza, naho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuga ko Israeli izashyira Gaza mu maboko ya Amerika nyuma y'intambara. Thomas Kamirindi. Iyi ntambara yo muri Gaza yatangiye ku itariki ya 7 y'ukwa 10 2023 yaturutse ku gitero cy'umutwe w'abanyapalestina wa Hamas muri Israeli. Hamas yishe abantu hafi 1,200, abarenga 800 muri bo n'abasivili, yatwaye bunyago abandi 251. Hagati aho imaze kurekura bamwe, abandi barapfuye, ku buryo muri rusange ishobora kuba ikiboshye byibura 60 bakiri bazima. Nyuma y'igitero cya Hamas, Israeli nayo yayigabyeho intambara mu ntara ya Gaza igenzurwa na Hamas 100%. Minisiteri y'ubuzima ya Hamas muri Gaza yemeza ko iyi ntambara imaze guhitana abanyapalestina barenga 47,500. Naho Israeli ivuga ko imaze kwica abasirikare ba Hamas byibura 17,000. Nyuma y'iyi ntambara hazakurikiraho iki? Guverinoma ya Israeli yategetse igisirikare cyayo gutegura ukuntu abanyapalestina bazava mu ntara ya Gaza ku bwinshi banyuze inzira z'ubutaka, inyanja n'ikirere, ariko ntisobanura aho bazajya. Minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu avuga ko bashobora kuzagaruka Gaza imaze gusanwa no kubakwa bundi bushya. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres abyita kurimbura ubwoko. Ni ngombwa rwose kubaha no kubahiriza amategeko mpuzamahanga. Ni ngombwa kwirinda guhanagura ubwoko. Naho Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabanje gutangaza ko igihugu cye kizigarurira Gaza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika izafata intara ya Gaza kandi izayisana, izayubaka. Nyuma yaho Perezida Trump yanditse ku mbuga nkoranyambaga ko Israeli izashyira intara ya Gaza mu maboko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'intambara, kandi ko nta basirikare ba Amerika bazajyayo. Hamas ihamagarira abanyapalestina bose
kurwanya uyu mugambi wa President Trump wo kwigarurira Gaza. Abayobozi b'ibihugu bitandukanye nabo bamagana uyu mugambi wa Isirayeli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba ni nka Perezida Mahmoud Abbas wa Palestina n'abandi bayobozi b'ibihugu 22 by'umuryango w'Abarabu Ligue Arabe, Australia, Ubushinwa, Uburusiya n'ab'Uburayi barimo Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer. Abaturage ba Gaza bagomba kwemererwa kwiyubaka kandi tugomba kuba hamwe nabo, by'umwihariko mu rugendo rw'igisubizo cyo gushyiraho leta ebyiri. Izi leta ebyiri nk'uko ibihugu byinshi bibishyigikiye ni Isirayeli yo ifite ubwigenge n'ubusugire kuva mu 1948 na Palestina yo itarigeze ibugira kuva icyo gihe. Nyamara rero si ubwa mbere abanyapalestina baba bavuye mu byabo ku bwinshi. Nko mu 1948 abarenga 700,000 barahunze ubutagaruka bajya mu bihugu by'abaturanyi. Bo ubwabo babihaye izina rya Nakba, bishatse nko kuvuga ishyano. Naho intara ya Gaza muri iki gihe ifite abaturage bagera kuri 2 miliyoni.